I Kristong Jesus, akikatang talapagligtas, leko na na'y ngupayaning kamatayan, at pepakilala na yung biye, alanangga, kapamila taning mayap, abalita. Ingginuman tabiya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita, agpangkang dukas. King panaw na ita, mintay Jesus king Capernaum, ing metong kareng balen ning Galilea. Tiro na daring tao king aldoning Sabbath, menigdolangan king pamanuruna, uling ing pamagsalita na, ating kayupayan. Ating metong lalaki king sinagoga, ang maki espiritong marawak. Kinudisak yang masikan nga na, naning burimo kaya kami, Jesus ning Nazareth. Minta kawari keti, bamo kayang lipulan, bado ko nung ninuwi ka, ika ing banal ng tubod ning Diyos. Nga nang minuto si Jesus, king espiritong marawak, manahimik ka at dumal ka king lalaking yan. Bitbat nening demonyo ing lalaki king harapanda, linwalya kaya at ene penasakit mang bitasa. May nga pamulalala ring sabla at ngara king metong at metong, nanong klasing pamagsalitayan, king mitmong kayo pa yan, ay yutos na lang Jesus ding espiritong marawak at mamintuno man kaya at ing balita tungkol kang Jesus may kalat king sablang sodok ning lugal ahita. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Maya pa abak po kaya kayongan. Minsan kano metong ayaldo, king metong a parokya, ating metong a tao, ating metong a paring menaral. At kay bat ng menaral, isipan na kaya rin na ning mismong misa that he has said a good homily. Masanting niya yung kayang pamanaral, epektibo ya, uling reng ega-naga ng tao, makiramdam la, at reng ega-naga ng mata, makalawe lang ang kaya. Kaya atin manadwang minda, dinapit kaya, inginda nga nang sasabi ninginda kaya, amo nga na, kasanting na po ning homilyo nga na. O neng ining anak, bigla-bigla, iyamong inigot ne. Di kanyang-kanyaning kayang mismong ingalba na nga mong pigot-igot ne, nga na, amo nga na, ating ko pong sabihan kaya kayo, eyo kaya mo po ba kaya ladokwan, king kaya kayong panyabihan nga na, ing pari may kapanisipiat nga na, wapin nga na, posibli, ing pamanaral ko, masanting ya, posibling pamanaral ko, epektibo ya, pero andyang epektibo ya, posibli, iya pamurin sakto, kareng tao. Kadugurang kapatad, king kaya katang ebanghelyo, iningakit tamo king ginutang Heso Kristo. Potang manaralya, iya mo epektibo. What makes him different with the scribes and the Pharisees, king karelang mismong pamanaral? He taught with authority. Mayupaya. Adi mo uling tatalnaning upaya. Nanong dahilan, bakit he taught with authority, ang popanging datang na, pakiramdaman din nga lang iganagan ng tao at makapagmulala? Because when he speaks with sincerity. With sincerity. Manibatan king kayang mismong puso. Panamdaman na rin kayang mismong paksabyan. Panamdaman na mo rin yung sitwasyon da, inyapin ketang pamanaral na nga ita, tuneping mayupaya,
Adi mo rin akakwano, lubreng mismong tao, nune akakit dareng mismong tao king ginutang Yeso Kristo. He is very much sincere in what he is speaking. Ing kayang panyabyan, amo kabudbulang salita. Ing kayang panyabyan, amo kabud gawa-gawa. Ing kayang panyabyan, manibatan king kayang mismong isip. Ing kayang panibatan, manibatan king kayang kabyasnan. Nune ing kayang mismong panyabyan, manibatan at maglapo king kayang mismong pinubluban. Kaduguran kong kapatid, king biye kaniting kasalukuyan as na pong kaimportante ning bagay nga iti. We may speak a lot of words at adi mo posibleng mga santing ayamano at posible mo rin gawan tamo nung naning kailangan tamong gawan. But without sincerity, it is nothing. Alang kwenta ing sabla-sabla, nung alang sinseridad king kaya kang mismong pinubluban, alang kwenta ing sabla-sabla, nung emo panamdaman ing pamangailangan daring kaya kang sakupan, alang importansya ing sabla-sabla, nung ing kaya kang pamanaral, ing kaya kang pamanungkulan, ing kaya kang mismong pamibebye, manibatan king kaya kang mismong puso. Uding value po, ing tao panamdaman naman po nung magsabi kayong manibatan king kaya kong pinubluban Eneman po maglaraming pinubluban na po ning tao. Ing tao bado ng panamdaman at panamdaman na nung ing magsalita kaya katmuyang sinseridad o gawa-gawa namoy kayang panyabyan. Nung ing kayang panyaptan, pakita mong tao o manibatan king kayang mismong pinubluban. Nung ing kayang mismong ganaka, tunepin, o pota manibatan mo rin king kayang mismong pangatawo. Kaya ni po yung panagkanakikatamo ng Ginoo, kanitingal dong iti. Sana, karing sablang amanong pong sablang dapat tamo, we will always be sincere. Bakit? Alang makasambut po ken. Alang makasambut king sinseridad na ning mismong tao, potang gagawa na, at ing sabyana, manibatan king kayang mismong pinubluban. Then with that sense, sabi da rin nga diwang tao kaya ka, you're really speaking and working with authority. Tunay kang mayupaya ka, at suke kayong upaya, uling ring sablang dapat mo, kat mo lang puso, kat mo lang pinubluban, kat mo lang dugot. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, Ginoo itabi mo kaya kami inganggang marawak. Para karing membro ng kekatang parokya, abinang mangailangan sao, ban maging makabuklat la pilubluban king grasya ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo itabi mo kaya kami inganggang marawak. Para karing pengari at anak king kekatang parokya, ban atalastas da ing mitutugmang tagimpan ning metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo itabi mo kaya kami inganggang marawak. Para king banal metong kay katamo, ban paratitang paraking balang metong kay katamo, ban paratitang ating kamalayan, at tatanggapan kingi Kristo tunay ang atsuking paratang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo itabi mo kaya kami inganggang marawak. Ngeni po adwan tamong sarili tang kapagnasan. Salamat o Diyos, king pamakiramdam mo ka rin kaya kayong kayadwanan, emi parating atatados nung makanano mong ipagkalub din kaya kaming kapagnasan. Dapot ay bita sa aming tinggap mula kapamilatan ng balugbog, amit mong simpatsya, kapamilatan ng Kristong Ginoo.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap laharapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Oig paming miglalang tanggapan mo rening ay na piniliming iba't karengke kang dakalakalam, mananasan ng deting misteryo, apapagbanalan da kami at tayran papunta king alangang ligaya. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo, piat na yoring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Ya inke kang amano aking kapamilatana, lelangan ming meto yatu, yung talapangabos at inubod mo ba ni kabos na kami. Inyasat kapamilatan ng banal na Espiritu, mi katawan niyang tawat mi bait king Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburian, bani talakad ning metong banal na balayan para keka. Inagpano ring gaman na king krus, bansin tanganing kamatayan, at ibulalag ning pamanyob ning mie. Uurinita, kambering sablang koro ring angiles karin banwa, daradit ming kekang ligaya, dayon makiabi kami king alang tuknang dang pamamia kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Kingke kang ligaya, waning daratang tunay kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanalan, urinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka. Piraso net binyene karingke ang disipulos at ngana, kwananieti ko nganat kananye, uling itiyeng katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baningapunan, kinwaning kalis, pasibay pe pasalamata nakat pinuri, dinwang ning kalis karingke ang disipulos at ngana, kwananieti ko nganat minum ko kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayan po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para karing sabla, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan.
Iniangin ng gaganakan mi o igpaing kamatayan at pamanyob din ang mebiyan ng anak mo. Daraon mi akekaiting tinapyan ng biyating kadis ng kaligtasan. Lan ming pasalamatan kaya kayong pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansana misudo-sudo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling me, at ding sablang miyang unabye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakadaduan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya biya ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, ing Virgen de los Remedios, kaya biya ng San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, puriyandak at padigayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kang anak. King kapamilatana kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagam ning banal Espiritu, pupuriyandak at parangalan manggaman king alanganga. Ngeni king mit mong kapanaligan at dugod mausta king igpa karengamanong tiro ng Jesus kaya katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, madugod mong pagkadubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakadudo mo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang mananaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ding kasalanan mi, nunelawan ming kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempon birugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king alanganga. Kapayapan ing ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo, pakitangin ning pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan, kapayapan.
mo ke kaming kapayapaan, ibigay mo ke Niyo'y Kristo, yung kordero ng Diyos, niyo'y milalakok yung kasalanan ng iatu, luwan na rin mayaus king apuna na ng kordero. Manalangin tamo. O igpaming malugod, tatanggapan miyeng sakramento kapag masosyan, king kapigaganakan, king kamatayan at pangasobli ng mebiyang Kristo ang kaya kang anak. Mananasan ng iting kalam, midala na kami king alangang gaming kaligtasan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ingigpaing anak, ating Espiritu Santo, ing misa mi dawon neo metam king lugod ng Kristo.